Pokok ji, dengan na video abusi, bertersut silur ubena ulama suhu dan pengkhianat bangsa Aceh yang kam merajalela. Jatung damai dengan urumpoh bangsa, ubena awaknya tersut silur kalinya, yang perti bijeh lamit, bijeh pang tibang. Ulama suhu jinawo, yang ulama kapungo ke harta dan kapungo ke tahta. Yang boleh bersih pesampau ba ulun drone sidram tuah. Dengan na sihe ulama suhu laknat tilah, maka hancur akidah bangsa Aceh. Hana so kejut mesu, hana so kejut pegah apa, dan hana so kejut cegah. Kenapa kon lun pegahnya? Karena ubena ulama-ulama suhu, ino yang kapungo ke jabatan, yang kapungo ke tahta, yang kapungo ke proposal, yang kapungo sanjungan, kadilindung. Jadi, di segi nyangkeh masyarakat awam yang hana mufhum, akidah yang hana getupu droge, kamu cula calo, ikut serta, anggap ke sebagai ulama. Hana mupat-pat ka ulama. Ulama, aswaja, karismatik. Hana tom muta dengo kabuh nan aswaja, kabuh nan karismatik. Binatang nyan aswaja nyan, citlong pegah tiat. Nalam hadis, pun nalam kitab. Baik pegah-pegah aswajanyo, aswaja ji, hata iblis pakai. Kamu tingkat kata pakai lagi katanya orang Aceh. Alah apa bangai. Yang aswajanya hana lam kitab, hana lam hadis. Yang tertepulih katanya orang Islam. Aswaja. Yang kun bahasa Jawa kanya. Manya kun lon kun. Aswajanya nak asli warisan Jawa. Yang lon tepu ahlul sunnah wal jamaah. Kon aswaja. Baik njak tipe bangsa Aceh. Dengan kata-kata karangan, dengan kata-kata singkat, dengan hadis. Nupu belau hadis, dengan nupu belau hadis netipaya bangsa, baik lagi nyan hai kaplat mi jaklung. Baik petengku-tengku draw. Baik ulama-ulama draw. Hana so cegah. Nyo abusiknyo yang cegah. Abusiknyo yang lawan urung draw nu yang kakazalim hai binatang. Hai binatang yang kapungo ke proposal. Ulamanya ulama je. Nyawate ta cek na cek kali cek ubena peng zuafa ubena peng fakir miskin yatim piatu kam sapat ba dayahnya wate trok ba thon boh jakut you boh jakut wate trok ba thon nyamnya ta cek dro ai purte ulama tu hantam pernah di boh jakut dan jakutnya ho di ba pun di ba ke fakir miskin syoklon hana dipeje kempang breh dipeje kempang breh. Yang jakut. Behana na depu. Baik dia dipe bangsa. Nya rata-rata daya. Haino minta sedekah. Draw hantam pernah di sedekah. Proposal rata tagaw. Dong bila sot awak celek. Bila sot awak panas. Macam-macam na penyakit. Nyan da pegah ulama. Alah hayara gate gelo. Hambu ditak le gelantur gede. Ulama. Alah limpap. Betul-betul ulama yang mengaku draw ulama yang kadang-dong bak pintu penguasanya yang sertuh pada 20 draw yang diundang di Jokowi maupun yang sokong Prabowo di antara duanya acijak sigo bak kubu Abu Tanoh Abai acijak sigo yang mengaku draw ulama acijak sigo gede pu yang akan terjadi baik mengaku draw ulama namu pu capi hana so cegah hana so kentepunya Pang abusi Abusi yang kinteng perte yang mengaku draw ulama yang perte kaplat ni jakrung tu. Perte mudahoh. Perte pegok proposal. Binatang palih iklah. Pegah ulama menyahana putri ulamanya. Ya ulama draw. Lah lempap keloh. Lempap kapungo ke harta dung kapungo ke tahta dung. Makin karat tukar tuha kabaya tanah pih nah hana thek untung. Yang mengaku draw ulama yang kan angke le urung draw rakyat awam yang hana mufhum yang hana tri yang toh ulama yang sahih. Ci pegah siap bak gure. Yuja bak kubu Abu Tanoh Habe tigo. Yang memandum yang ulama-ulama yang kadang-dong bak pintu penguasa.
Ciu je dia. Perute ase mukurap dum. Kabe tanoh kerap mate mentong pukong hukum berhala. Alah binatang palih kalau hamba ditak lagi lentu ke gede sabo-sabo. Ha? Maka gebi sakit, gebi penyakit ke ulama zulak natilah hang gebi hang cok ele nyong. Gepu panjang umur le ulama jahiliah dumino di bumi Aceh, gepu panjang umur. Ada sakit bacut nah, cirin hidung sakit ego segala macam yang puplung leu Malaysia. Pen proposal bab le that dan apa lagi ulama jamun. Ulama jamun ge mendikir ke ro ge, kun pa Fatihah ke ro ge. Kun selawat ke ro ge. Alhamdulillah, gepu boleh le Allah tapi ulama jinon pah ya ke mate dum. Cukup ya di kemati ulama-ulama jahiliah jenuh yang dong-dong bak pintu penguasa yang bacut sakit puplung Malaysia, bacut sakit puplung Singapura, bacut sakit puplung Jakarta gede. Alah halimpap nang ijabru gelo. Pegah dro ulama. Tacek bijeh batak dum, bijeh Padang dum, bijeh Minang dum. Kalah dia Aceh. Kalau dia cek pegok ria publo nan abu tanoh be untuk minta proposal untuk minta sanjungan bak penguasa zalim alah halim pap kedum. Menyamudah proposal bak berhala Pancasila be jak publo nan abu tanoh abai ataupun nan keluarga abu tanoh abai. Nam fom. Alah halim pap palih kalau mengaku dro ulama. Ilong berdemi Allah aku menyonyang long khun-khunyan na pegah ulama bergelaknat li Allah je atih lon jino piji ci bergelaknat li Allah. Atalah jib ubat ulama zalim kada pegah ulama waris Nabi. Ulama waris berhala yang dong-dong bak pintu penguasa ACE du memperti dong atih panggung. You pilih penguasa zalim. Perti teken, you sokong Jokowi, you sokong Prabowo yang pakai divide. Marga Soekarno dengan marga Soeharto yang pakai pungo di urung Aceh. Kagak pegot partai mah, kagak pegot partai PDI, kagak pegot partai Pukoi mah, gedumnya mah long begah. Memang betul yang pakai divide. Perti langkono divide awak Jawa di. Ti Soeharto, keturunan Ti Soeharto ngikut keturunan Ti Soekarno Haram Jedah yang tipe bangsa Aceh dum. Pakon pungo di urung Aceh. Alah pungo namu pat ikut yang pelte yang pesahih yang pelikut hukum porta Allah pelte ulama-ulama tu. Dan pelte bijeh pang tibang bijeh pengkhianat dum di bumi Aceh. Hana so cegah langma kedung ka kamuriaria di tanah hinda tu ke. Puke kon darah Aceh. Ke asli darah Aceh maka behe ku pegah bahai binatang. Binatang asek lo. Kapungo ke tahta, kapungo ke harta kedum. Hana kepekele ke agama, hana kepekele ke akidah bangsa, kabai ke pancur dum hai binatang. Kamu ria atuh bidang penguasa zalim. Kamu ria atuh bidang pemerintahan. Binatang tang ijabru kelo. Hamba ditak lagi lantu ke sabo-sabo yang mengaku ulama preh dua rotuk sakit ke kenong proposal kenong kutuk dua rotuk. Yang tertruk gebi dua rotuk li Allah sabo-sabo atuh ulama zalim nan. Preh dua rotuk bah. Preh. Nepreh ke beknah lengan tepu. Gebi laknat li Allah. Yang kabikan ka gebi temurka atuh dayah mudi mesra. Yang ka jelas-jelas temurka yang kutuk gebi li Allah. Yang preh cuma nalam ulama-ulama yang sakit, yang kenong stroke dua rotuk akanang. Yang kong kenong haji, kenong keluarga, menanci tengku proposal. Akan gebi bala sabah-sabah li Allah. Preh. Kagak ji meno terima kasih.